nyepot pegawe haleuh geni wong ngaluput geni ademahan tirta maling adon dan hanewani aring kami guna dudupan sirna sakuehang lara prasamya balik sakeang panasami mirwada wala sasih panduluni sakuehing braja luput kadi kapur tibaning wesi sakuehing ya sedawon satu galak tutut kayu yang lemah sangar songing landang guwane wong lemah ngiring niang pagi kuning merah pangupakaning warak sakaler najan aracam yang sagarasar damahan rahayu apa nasarira hayu ini deran kang widadari rinekse sakatahing rasul pandadia sarira tuangal ati
ngarupangku mangke Nabi Dawud suarangku Sulaiman kasakten mami Nabi Ibrahim Idris yang rambutku baginda Ali kulit ingwan Pasatan getih daging Nyumar singgih balu indang usman Som ingsun Fatimah lian Siti Aminah baju yang Ayub yang khusus mangke Nabi Nuh yang aja jantung Nabi Yunus sing ngotot mami Netaku Luku Rasul Pinayungan Adam sekatahing para nabi sabar dadia ibu kandung waris ibu kandung waris kirang ibu zong ten wenten dari kanono Mulane dadi apaan panjang sasin yang jaga kasamatan dening dateng kang maju kang arungu kangan murat kangan impeni dadi ayuning badan kena sesembuh yan winacakna yang toya kena
Iku nih putih-putih nih, tempat yang paling. Makin di sini mana yang pertama ini? Tes pertama. Bukan puput loh. Oh, kan pokok. Api panas. Setan. Berarti kan itu baru